бузурге фармуда китоб дӯсти азизу хирадманд аст ки бароят роҳи росту дурустро нишон медиҳад, туро аз гумроҳӣ мераҳонад. ту дар айёми тифлӣ, ҷавонӣ ва пирӣ ҳам бо китоб мушфиқу меҳрубонӣ. ту танҳо нестӣ, ту муқтадирӣ. оре, китоб дӯсти азиз буду ҳаст ва хоҳад монд. инабад дар барномаи ганҷ боз атрофи китоб сухан хоҳем гуфт. омадем ба нашриёти ирфон то аз фаъолияти имрӯзааш огоҳ шавем. ба ҳамагон маълум аст ки ин нашриёт таърихи зиёда аз 90 сола дораду ҳазорон ҳазор китобҳои нодирро ба нашр расонидааст. пеш аз ҳама китобҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби истиқлоли Тоҷикистон ва эҳёи миллат имрӯз то ҷилди 18 ба таб расидааст. дар ҳаҷми 36 ҷузъи чопӣ независимость Таҷикистон и возрождение нации бо забони русӣ то ҷилди 17 оварда расондем. ин ҳам дар 36 ҷузъи чопӣ. дар ин нашриёт имрӯзҳо ҷилди 19 китоби Тоҷикистон ва эҳёи миллат омода шуда истодааст. инчунин китоби тоҷикон дар оинаи таърих аз орён то сомониён бо забони тоҷикӣ ва русӣ рӯи чоп омад. имрӯзҳо бошад ин китоб бо забони англисӣ низ омодаи чоп аст. китобҳои тоҷикон дар оини таърих аз орён то сомониён 88 ҷузъи чопӣ. китоби мусаввараи Тоҷикистон, албоми Тоҷикистон дар ҳаҷми ҷилди 40 ҷузъи чопӣ. тоҷикон Бобоҷон Ғафуров 78 ҷузъи чопӣ. пешво ифтихори миллат 16 ҷузъи чопӣ. китоби ҳунар ҷавҳари зиндагӣ 7 ҷузъи чопӣ. шукӯҳи ваҳдат 12 ҷузъи чопӣ ва ҳамин китобҳои илмӣ, оммавӣ ва сиёсӣ ва ҷамъиятиро дар бар мегирад. он китобҳое ки имрӯз ман номбар кардам ҳамаш бо мазмуни мондираҷа ва муқовамабандӣ бо сифати аъло ба чап расидааст. мо ҳаракат менамоем ки ҳарчи беҳтару бештар боз ҳам омӯзем ва он китобҳо, он маводҳое ки дар манзури мардум мегардонем, албатта бояд ки кори мо боз ҳам хубтар, боз ҳам пурҷилотар ва боз ҳам назаррастар бошад. нашриёти ирфон ба нақша дорад ки дар рӯзҳои наздик китоби нигоҳе ба таърихи тамаддуни ориёӣ, инчунин китобҳое ки бахшида шуданд ба ҷашни ваҳдати миллӣ, мақоми зан дар ҷомеа ва ҷасорати мардонагӣ ба артиши миллӣ бахшида шудааст, аз чоп барорад. китоб оинаест, дар он мебинӣ, акси худро мебинӣ ва омӯзиш ин таровати ҷону тан аст, муҳаббати ҷону тан аст. он қадр ки صاحب معرفت باشی همه قدر وطن رو دوست می‌داری، خلق رو دوست می‌داری، زندگی رو دوست می‌داری. дар ин нашриёт донандагони забонҳои гуногун кор мекунанд. ҳамчунин нашриёт бо дигар мутахассисони забондон ба тариқи шарҳномавӣ корро ба роҳ мондааст. мо хушбахтона дар нашриёт мутахассисони забони англисӣ дорем. инчунин бо олимон, бо академия, бо кормандони эҷодӣ ба тариқи шартномавӣ ҳамкори эҷодӣ дорем ва ҳамаи он маводҳое ки дастраси мардум мегардад аз назари устодон ва аз назари кормандони мутахассисони варзида мегузаронем, яъне одамони забондон. ва хушбахтона бо забони русӣ, бо забони англисӣ, бо забони арабӣ, бо забони форсӣ, бо забони ӯзбекӣ ин китобҳоро мо аллакай омода кардем ва тайёр ҳастем манзури мардум гардонем. агар шоирон бо сухани хушоянд ба рӯҳи инсон хушҳолӣ бахшанд, табибон ҷисми ӯро бо садоқат ва хайрхоҳӣ табобат мекунанд. чунин гуфтаҳои шайхураис Абуалӣ ибни Синоро дар долони муассисаи давлатии Китобхонаи ҷумҳуриявии илмию тиббии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бархӯрдем ва хостем ба ин китобхона нигоҳе андозем. китобхонаи ҷумҳуриявии илмии тиббӣ 6 январи соли 1931 таъсис ёфта шудааст ва ин даргоҳ дар ҳамон солҳои аз мақсад 6 январи соли 1931 1000 яъне ки фонди китобӣ дошт. ҳозир китобхонаи ҷумҳуриявии илмии тиббӣ тақрибан 380 то 400 ҳазор фонди китоб дар китобхона маҳфуз аст. имрӯз дар китобхона 136500 нусха китоби соҳавӣ маҳфуз дошта мешавад, ба ғайр аз рӯзномаву маҷалла ва авторефератҳо.
از آن جمله در سال 2019 520 نسخه کتاب نو خریداری گردیده شده بود. باید قید نمود که همه ساله به فاند کتابخانه از 450 تا 520 نسخه کتاب نو خریداری می شود و آنها به فاند الکترونی شامل گردیده دسترسی خوانندگان می گردند. در حاشیه پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان وابسته به کتاب و کتابخوانی رو آوردن شهروندان امروز کتابخانه طبی کشورمان از تعمیر برآمدند و با زیاده از 14,000 نسخه کتاب بدیعی تامین گردیدند. باید ذکر نمود که کتابخانه جمهوریوی علمی طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یکی از کلانترین و کهن‌ترین کتابخانه کشور محسوب می‌یابد که سال 6 ینور سال 1931 تأسیس داده شده است. از تاجیکستان هم هست، از مؤلفا و مثال نویسندگان، از بیرون بسیارتر، از مسکو، سنت پتربورگ. ما با روزنامه و مجله دوا، بعداً گازета اویتسینا با عنوان تاجیکستان است، مثال گازeta مثال گازeta ادبیات و صنعت است، گازeta باج و خراج است، صدای مردم است، جمهوریت است و همین آبونه هر سال میشوند. ما همکاری داریم با کتابخانه فدراسیون روسیه. ما از آنجا ژورنالایی که مخصوص ساحه طب دخالت میکنند ما از آنجا فرمایش میتیم آبونه شدگیم. هر ماه به طور فوری ما ژورنالا را دسترس میکنیم. کارمندان این کتابخانه از آن اظهار نگرانی مینمایند که متاسفانه امروز اشخاصی که کتاب‌های ساحه طب برایشان ضرور است از وجود داشتن چنین کتابخانه خبر ندارند. در این کتابخانه اکثریت کتاب‌ها با زبان روسی موجود بودند. امروزها متخصصان این مکان کتاب‌های ساحوی را با زبان تاجیکی نیز به اینجا آوردند. خوانندگان ما را زیادتر از دانشگاه طبی و اینچنین دانشگاه ملی تشکیل می‌دهد. کتاب روحیه انسان را مثال بلند می‌کند. سطح و مقصد دانش تفکر و انسان را مثال کتاب خوندن یعنی که بلند میکنه. کتاب های اطلس آناتومیا، خیروگیا، آنستزیولوژیا تمام نمود کتاب های ساحه طب هست. و زبان تاجیکی هم هست کتاب های ساحه طب. و درخواست خوانندگان مثال هر سال به مقدار 55-60 هزار کتاب وارد میشود. کتابخانه ما با زیاده از 14 کامپیوتر تامین است و همه کامپیوترها با شبکه اینترنتی وصل گردیده‌اند. دلخواه خواننده میتواند موضوع دلخواه طبی را از طریق شبکه اینترنت دسترس کرده تواند. در این بارگاه برای استفاده برندگان کتاب امکانات خوب فراهم آورده شده است. یعنی خوانندگان می توانند کتاب‌های لازمه را با مهلت 2 هفته به خانه برده مطالعه نمایند. کتابخانه ما کتابخانه ساحوی بود. مثال میپرسیدن از کتاب بدیعی که ما نداشتیم، از این سال که مثال ما را تأسیس دادیم پرسیده شدن میخونن، تالار خونیش و خونه به میبرن. مثال ما کتاب 15 روز وقت کتابی ما است. کتاب وقتی که دانشجو مثال خواننده که ما را مراجعت کرد 15 روز وقتش است. یکم برات 15 هم باید حتما کتاب رو در کتابخانه برگردونه. مشتری اساسی کتابخانه ما دکتران میباشند، خوانندگان دانشگاه طبی میباشند و اسپرانتاران و دکتران علمی طب میباشند. چطوری که به ما شما معلوم است پیشوای معظم ملت در برآمدشان با کارمندان ساحه طب پیوسته قید میکنند، ذکر مینمایند که باید با سخن خوب میتوانند بیمار را شفا بخشند. البته که سخن خوب و سخن شیرین گفتن از مطالعه کتاب وابستگی دارد. بنابراین کارمندان ساحه طب، دلخواه کارمند ساحه طب باید از مطالعه کتاب برخوردار باشند تا توانند مریض را با سخن شیرین با دستگیری نمایند. شعبه نو در اینجا از تعمیر برآورده شده کتاب‌های بدیعی در اینجا مسکن گرفتند. اکنون نه تنها متخصصان ساحه طب بلکه دیگر اشخاص نیز میتوانند از اینجا دلخواه کتاب را به دست آورند. کس که
کتاب خوب را خوانده خود را قوی‌تر، خردمندتر و با انتظام‌تر حس می‌کند گفتند. واقعاً هم هر یک کتاب خوانده حکمت خود را دارد که بر روحیه کس تأثیر رسانده گاه غم و اندوه را از کس می‌برد و خرسندی می‌بخشد. البته که در برنامه‌های بعدی گنج پیرامون این موضوع حرف خواهیم گفت.